محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. musidɓe julɓe tedduɓe o wetanama on jarnama on tolnama kadduɗal men ɗo belvi karama ko meɗen oustaz Abdoulaye Baɓe Seynike. haray hiɗen fuɗɗade oɗo darsu janngugol nde ɗo deftere safatu tafasir nde tawde nde ɗo deftere ko wonde e ɓeydude laɓɓinande e tafsir oɗo qur'an fiyo en ɓurtu famude nde ɗo alqur'anare fiyo en wawu famugol nde gollitira nde. haray ko ɗum waɗi si hino jokka nde ɗo deftere alkamisa wo alkamisa belviɗo bimbi haray hino jokka. haray kadi onon kadi hiɗon jokkitade hiɗon tawtude ko lawol kisal ɗo hiɗon sivude ɗiɗo darsuji. haray si nde ɗo lanni hikka nde ɗo deftere suwaru min hayatu sahaba nde tawde famugol meɗen fi ɓeɗo sahabaɓe. haray ɗum kadi koko hitti koko hani koko nafata e moƴƴa. haray tigi tigi on ko toli moɗon iɗon weltana iɗon du'ana iɗon jarna. haray musidɓe julɓe tedduɓe min torike on wakkilagol moƴƴa janga fama gollitira yo allahu on newnan en ɗum wano wonirɗen ka lawol kisal ni en torike allahu subhanahu wa ta'ala yo allahu waɗan en kisal o waɗana en malal o waɗana en moƴƴereji ɗi e ɗi fo majji. haray ngal ɗo kisal ko hunde wondude naforeji molanaɗi ko ɗum waɗi siko ɗum annabi ibrahima adino toranade makkankoɓe. haray tigi tigi on yo allahu o waɗan en kisal ngal e piiji men ɗin fof o hokkora en kala ko nafata en aduna e lahira o danda en kala ko lorata en aduna e lahira o famina en ko wonɗen e janngude kon arska en gollitirgol o yafana en bakkatuji ɗin o danda e waɗugol goɗɗigo o fewnana en ɓeygoreji men ɗi. haray musidɓe julɓe tedduɓe men ɓurti on kadi weltanade hannde nde tawde buy e moɗon acciti haajuji mum ɗin nangi oɗo haaju mum kadi. haray ko towli moɗon iɗo weltana iɗon duwana iɗon jarna. haray yo allahu o malno en o hissina o moƴƴina fiyakuji ɗin. haray ustad en o weltantoɓe ɓe buy e maɓɓe ɓe Seynike. haray tigi tigi on ɓe hewtiɗo taw ɓe buy e maɓɓe tigi tigi on ɓe salmini on kadi wono ɓeɗo maketeɓe sow ɓe windani on assalamu aleykum wa rahmatullah. أيوة وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويهندك المناسبة لما ذكر تعالى وأن الله تود جانتنو أن حق سائرون إلى الموت الخلق أن الخلق تقولن سائرون بوقتنا إلى الموت فاد ميدن تقولن كما يوب وأن المؤمنين وند غندي بن كدي والكافرين هفرا بن سيختصمون بفاوي يدندرغل بودا وينج مولانade inda rabbinka joommaɓe fi amri tawhidi wa sirk fiyakeni ɗo en tawhidi ɗum ko wotinigo allah subahanahu wa taala e kafadugol allah e goɗɗum wiyete kon sirk. wa annahu taala wonde allah to ɗon yafsilu baynahum o ñaawa e hakkude maɓɓe o sendinde hakkude maɓɓe. zakara huna o janti ɗo jasa a juddi kulli kala minal fariqayni e feddeji ɗi kala summa ɓawa ɗum atba'ahu o jokkin ɗon ɓe sikkiri janta ko gaba'i hakkanaruji almusrikina golleli bonɗi ko ɓe sirkoɓe huwata wa itidadihim e jaggotugol maɓɓe bi safa'atil awthan wa itidadihim e ka jaggitirgol bi safa'ati sabu tefugol allah awsan walla asnam kamɓe wonde ko ɗin ɗon tefantaɓe ɗiɗo wasanuji maɓɓe sanoji maɓɓe ka allah subahanahu wa taala o kanjum wonta intermédiaire hakkude maɓɓe. alluha maswa ma'awa ko wiyete maswa ko ma'awa wa maqam ɗum wiyete ñiɓirde. mustaqum ko seeka ɗum min sawa ko wiyete ɗon sawa bil makani e nokku ida qama bihi so neɗɗo ɗon ñiiɓi e nokku on ida qama bihi ino sawa. yuhsihi yuhinuhu ino hoynamo wa yusilluhu ko ɗum woni ko noon kadi jaasinamo
so woni isma zat ko nafarat wanka badat dogi tamike so woni isma zat fatir ko haaligu taguɗo mubdi sincuɗo tawa nokku ala ka copie yahtasibun yazunnuna ko ɗum woni ɓe sikka o ammeluna ɓe tañƴino yuqal no wiye ja'ahu al amru min haysu la yahtasib arimo fiyake o nokku ka o sikka ay min haysu la yazun nokku ka o sikka so woni haaga ko ɗum woni nasala wa ahata bihim min kulli janibin so woni haaga tippike huɓitiɓe kala bange ɗe hawwalnahu ko manahanahu wa ataynahu ko ɗum min okkimo tafaddulan ka ɓurnugol wa karama e ka teddungal ka teddungal naam o inni mujisin ko fa'itin min al azabe wona ɓe laawotoɓe letta ɗum ɓe ronkinta Allah ɓe suuɗo hara o anda ka ɓe woni ma ɗum ɓe doga ha ɓe laawomo mujisin fa'itina min al azabe wata laawode letta ɗen kala no ɓe gerti kañum yedduɓe Allah subahana taala ɓen nam yaqdir ko yudayiq wa yuqattir fa'ina mo ɓittina ko lukaji ɗen ɓe ado joni fo min ara yeeso ga inchallah o wi Allah subahana taala inni faman azlamu mimman kadaba ala llahi wa kadaba bisidq ida ja'ahu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin ay maswa on jangguiɗo no dutunani kadi maswa wiɗe ñiɓirde ngal ɗo fuɗɗi o inni tafsir on al istifamu landangal ɗo ɗen inkari ko yeddugol bi ma'ana an nafoyi riwugol ay la ahadun ha e goto ala ha e goto aslam toñuɗo min man ko fotata on kasaba firndu alallah e hoore Allah bi nisbati a sarik lahu saabu dembangol mo kafidiɗo walla de ɓiɗɗo o ala firndu a hewti oɗo wonde Allah no mari ɓiɗɗo ma o mari mo kafidi wa kasaba bi sidqi is ja'ahu ay wa kasaba bil qur'an do fenni qur'ana kadi wa shari'ati e sharia islam on waktu maji hunde oɗo ɗen sari ari min gayri tadabburin ko alda e toppitago wala ta amalina taskagol ay la ahadu azlam ala hay goto toñuɗo min man ko fotata haalahu mutata alhaala min zalika ko ni wayi fa innahu azlam min kulli zalimin oɗo ɓuuri toñude kala toñuɗo alaysa fi jahannama maswan lil kafirin ay alaysa fi jahannam e ala laataki jahannama o maqam ñiɓirde ma awa e tabitirde li haula el kafirin ɓe heferaɓe almukazzibina ɓe fennuɓe ummital fennuɓe saria islam feninu laaɓen wal istifham landalngal ɗo huna ɗo tagariri ko ñinnugol ay bala o la humnuɗo ɓe ma awa ñiɓirdema kane e nokku kaɓen wonata dumoto kamɓe heferaɓen ka jahannama wallazi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ay wa amma alladina amma siko ɓen jaa'u bisidq adduɓe e gonga o homto e kamɓe el anbiya ko annabaɓe kala annabaɓe ko nula ko yettingol findi ɗo tawhid kalimatu la ilaha illallah ɓe nulira hay seno woni dewal ngal serti kono no fottana ko fi ɗum no fiɓe rew Allah goto ko ɗum ɓe fi mofte maɓɓe ɗe rew Allah goto ɓe nulala kañum annabaɓe fi kalimatu la ilaha illallah ko nula sallama ko ɓuuri moƴƴude komi wowli e ko adiɓe la moƴƴuɓe wowli fof ko kalimatu la ilaha illallah ala konngol ɓuuri ngol ɗo moƴƴude kono ngol ɗo kan noon ngol mari place fi ngol ɗo no ɓuuri moƴƴude si a darani julde ma eno la ilaha ko ayno allahu akbar allahu akbar si a darani darki julde takbiratu ihram joni kala nokku no duwa ko wuuɗe wolte kon on ɗo nokku areno mesira nam o wi kaka dewal ka banggal dewal wallazina saddaqu bihi ɓe gongimɓe annabaji wa humul mu'minuna ko ɓe woni gondimɓe ɓen attiba o jokkuɓe a rasula nulaɓe ɓen ko ɓe woni saddaqu bihi ulaika humul muttaqun
ay fa ulaika al mawsufuna ɓe siforaɓe ɗi sifaji al hamidati yettiniɗi hum ɓen hal tagwa yimɓe hulo Allah yimɓe huloɓe Allah ɓen o salah e yimɓe moƴƴuɓe allazina ɓen yastahiquna handuɓe kulla ihsanin e kala moƴƴere wa ikrami teddinede ɓeɗo handi e nde waɗante kala du'aji moƴƴi e teddinede jarne ko waɗi kon sabu Allah ɓeɗo ɗen ko ɓeɗo woni hulɓe Allah subahana taala ɓen hemɓe wallati jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbihim ay lahum noɗen ɓe kulla ma yastahuna kala ko ɓe tuuya fil jannati kal janna min al hur imode hurul ayniɓe wal qusur e kuɓeje wal malas e dakkimitor e dakke majji ko dakka meji wan naimi e nemaji zalika jazaa'ul muhsinin zalika ko janta ɗo ko allazi ɗum woni yanalunahu ɓe hendoto ɗum huwa sawabu ko ɗum baraji kullu muhsinin kala neɗɗo moƴƴinɗo hasan fi hadihi l hayat moƴƴinɗan ɗo gondan qala ba'du iyoga almufassirin firɓe qur'ana ɓen allazi jaa bisidqi huwa muhammadu sallam yoga tafsirɓe qur'ana inni ko on aduɗo gonga arduɗo e gonga ko muhammadu sallam wa saddaka bihi huwa aboubacrin radiallahu anhu ko ba'du wi ɗum yoga e maɓɓe ko ɗum wi wal ihtiyar ko suɓa ko noon an yakuna nde laato alal umum hara no huɓiti ano ko firɗen ha e ɓawa jom ɗo hatta yastarik ha kafide fi hadil sifa e oɗo sifa kullu rasuli kala nulaɓe ɓen alkiram tedduɓen ha e fof ɓe tawi de oɗo ɗum harana rasul sallam nde tawno ɓe fof maɓɓe ko mission goto addi ɓe wa kullu man daa ila hada sidq e kala doduɗo oɗo gonga an aqidati gay tawhidi wa iman e gomɗinal ara ko fi'unude noddi ko Allah goto finde tawhidi nde hara ko finde gongade nden o noddi e mum yo Allah goto o gomɗine hara ko min ittiba e rasul ɓeɗo kadi jiyaɓe jokkuɓe nulaɓe ɓen way dullu alayhi no tinne e muɗum ulaika humul muttaqun ko Allah wi ɗum ulaika humul muttaqun ɗon adde jama ɓe woni huloɓe Allah ɓen ay bi sihatil jam'i o addi e konngol jama wa hada ihtiyar ko ɗum ɗo nde ɗo yewtere woni suɓande ibnu atiyata ko nde ɗo suɓande suuɓi la yukaffira llahu anhum aswa allati amilu ay haula alladhina ɓen saddagu gongimɓe al anbiya annabaɓe sayakfira allahu lahum allah subahana taala no fayi hafrangol ɓe junubaji maɓɓe ma aslafu kala ko ɓe ardini min al amali sayiat immode golleli bonɗi fala yo aqibuhum biha o lettirtaɓe ɗin ɗon o accani ɓe haade ko ɓanno ɗum noon kon kanko ɗum so weni o acci anandita goɗɗo gon goɗɗo ente accani o yilde haala ka memmentino kadi goɗɗo go waɗi memmentino kadi e goɗɗo kadi ko ɗum waɗi mi acci on ɗum kanko so weni o acci haara halas wa yusihum yoɓitaɓe ajrahum bi asani allazi kanu yamalun ay wa yusibuhum yoɓitaɓe ala taatihim e hoore ko ɓe ɗofti kon fi duniya ka adnaga bi hisabi al ahsan ko ɓuuri moƴƴude e hasbore allazi nden amiluhu ko ɓe golli fadlan minhu ɓuural immorde makko wa karmen ka bete yagal ka teddugal immorde Allah subahana taala al mufassiron firɓe qur'ana ɓe inni al adlu ko ite noon ɗal ko an tuhsab al hasanat konde kontete moƴƴi ɗi wa tuhsab konte a sayiat boni ɗi suma ɓawa ɗum yakunu lato al jasa o jooɗi ndin hande kadi calculé wal fadlu ko woni kon ɓuural huwa allazi yatajalla bihi llah ala ibadihi almuttaqin ko Allah subahana taala mawnida ɗum jeeya makko ɓen masalan o feññino ɓe ɗum ɗo ɗen mangural immorde makko o kaɓe kado fadlan fa yukaffiru anhum aswa o yawtanaɓe kadi ko ɓuuri bonde amale hon golleli maɓɓe ɗin fala yabuga laha heddata ko ɗiɗo ɗen golleli hisabum calcule fi misanihim ka mandake maɓɓe wano jusihim ɗo yoɓitoɓe kadi ajrahum joddi maɓɓe ɓe hisab e ahsanil amal e hasbore ma kontugol golleli moƴƴi ɗin wata zidu no ɓeydo hasanatu moƴƴi maɓɓe ɗin kadi watta aluɗi to wa tarjih to rajjah wo jista
kifatul misan beɗɗo balance ngom wa haha min ziyadatil karam ɗum woni e ɓeydande teddungal wal isan e moƴƴereji ɗi masalan ɓe ɓeydanaɓe teddungal Allah subahana taala ɓeydanaɓe teddungal e ɗiɗo moƴƴereji saabu ɓe ɗoftino ko Allah subahana taala ko adna ga o wi alaysa llahu bi kafin abdahu alhamza hamza on ɗo woli tagriri ko fiqir ñinnugol qirrito ay alaysa llahu kafiyan e allah wonali yurnu abdahu jaɗo makko wa rasulahu muhammad sa sallama min charri morde bone man yuriduhu bi su'in on falinaɗo bone e allah gaynata ko hiɓanulaɗo sa sallama on morde bone faalaɗo waɗdenulaɗo bone mo wawi kala abou saoud en ɓe maki hasihi tasliyatum ɗum ɗo ko muññintingol e rasulillahi sa sallama amma qalat lahu qouraichum konko wiyani ɓe qouraiche enkoɓe litakaffana an satmi alihatina fiyoɓe suro yennugol fiyo nulaɗo o suro aybingol lewleti maɓɓe ɗin awol yo sibannaka ma ɗumen henne min ha e saabu ɗiɗo habalum bonere haqqille aw jununu ma feetere so tawi arantaki ɗum noon koni waɗa ha men toroɗi ɗi waɗa ha heɓa wona feeto ɗum haqqille ma ɗi bona on sawa gala abou hayan maki noon qalata qouraiche ankoɓe wi la in lam yantah walla si rentaki haɗiti mouhammad an sabbi alihatina gay yinnugol ɗi e sanamboji amen reweteɗi amen wata ayibina aybingol men lanu sallitannaha mi wurtay ɗi allah yeehi e makko ato sibahu ɗi hennamo bi habalin bonre haqqille watta atarihi falloma ɓe suu'i bone ɗi hennama bone wa andalallahu allah tibini alaysa llahu bi kafin abdahu e allah o naali yonowo jiyaɗo makko on o yoni komo suranamo ren defandanamo ay huwa kafin abdahu wa idafatuhu ilayhi bakkugol abdahu e makko kanko allah tasrifun azimum ko teddinande mawde li nabiyihi wonande annabajo makko on fayni joni baytullahi naqatallahi abdullahi ko tasrif abdullahi maccuɗo allah e maccuɗo goɗɗo go no serti ka baytullahi e suudu goɗɗo go no serti ka rasulullahi laaɗo allah en laaɗo goɗɗo go no serti ka fa kaza ko tasrifan lahu ko ɗum o bakkani ɗum ɗo de min ko wiɗo nden joni e allah alaysa llahu bi kafin abdahu jiyaɗo makko on o wawi yonowo jiidaji makko on fa kaza o inni noon wa yukhawifunaka billadina min dunihi ay wa yukhawifunaka ɓe huɓɓidire ya mouhammad kayno laaɗo allah ɓe huɓɓidire bi hadihi l awtan ɗiɗo sanamuji ɗiɗo wasanuji allati ɗin ɗi andanɗa hoorema lata durruɗi lorata mo rewali ɗi wala tanfa'u ɗi nafata rewɗo ɗi man yudlillahu fama lahu min haadin aywa man askahu llahu kala mo allah malkisi mo waɗi malkisaɗo wa adallahu o majjinimo gay lawol pewal walan yahdiyahu ahadun fewnata on ɗon goɗɗo goo ka inan man kana no onti laato no mari faamu o wawgol fewnugol on ɗon o wawatamo fewnude fes ka inan man kana faman yahdillahu fama lahu min mudillin faman arada llahu mo allah fanani saadatahu malore mum fa hadahu o fewnimo ilal haqqi faade gonga o fewnemo ilal haqqi faade gonga ko peewal ngal wa waffaqahu hawrina kadi oɗo li suluki jokkugol tariq al muhtadin laawol fewɓe kala mo falna moƴƴere wa man arada llahu kala mo allah falna saadatahu malore mum fa hadahu o fewnemo ilal haqqi e gonga kan allah fewne gonga kan warta kan jokkugol wa waffaqahu hawrinamo kadi li suluki jokkugol tariq laawol al muhtadina fewɓen walan yaqdir hattanta ahadum haƴe goto ala idlali majjingol on noon konti mari gandal o wata majjinde on noon andi gande no majjina ko noonamo allah fewni andi goɗɗo no yewte ha bonne haqqille fof ɗum andude manno kono si allah no andima gonga haya mutaki aɗa andi finde ma nden tawoyɗi nden haare andi ko anda ko goto tamete ɗum
ay man arada allahu saadatahu kala mo allah faalana malore mum fa hadahu ila alhaq yo fonema gon kan kaka iltiki ɓawne nam alaysa llahu bi azizin zintiqami ay huwa taala maniu aljanab la yudamu man laja'a ila babihi nam ay huwa taala allah to ɗo manium ko tirɗo ko haɗowo aljanibi bange makko fof la yudamu toñetake man laja'a ila babihi on fattiɗo e damal makko ngal watama wa huwa alqadiru kanko ne hattanɗo ala an yantaqima nde o lettata man min adaihi e aɓe makko ɓen li awliya e honande walliya makko masalan kala añi ɗo giɗo allah o waɗa ha kanko allah subahana taala ɓe haɓa si kanko allah on noon ɓe haaɓe heeɓa ayɓe hoore leydi ndi parce que no waɗi hadis no sallama maki si allah on yiiɗi jiyaɗo o andinayi jibril mbiɗa yiiɗi kaari an kadi yiiɗumo jibril kadi o yamira jibril holte malaika ɓe gaa ɗo allah no yiiɗi kaari enen kadi o yamiri en yiiɗumo hande kadi on wellane jaɓede kala ko woli ka leydi yimɓe haɗa yiiɗamo ha ko noon si tawi kadi woodi a geɗi ha haɓiɗi e waliyu allah mo allah yiiɗi haray ɓeynete kaydi on ti ɓuuɓi haray yimɓe ɓen añaymo kan kadi ɓa haray hen no añidi mo hanaka haɓidede taguɗomo on hara probléme ko to woni o guerra ha tawa to heɓata ko ɗum waɗi woɓɓe goo lawlaw haray ɓe heɓay jaɓanede kono wona ko sakkata ɗum ha kono hara ɓe waɗi memi waɗa ɓe allah wi ɓe yo ya weldude mum ko ɓen ɗon so on ti añiɓe ɓen ɗon on ti añiɓe haray on tigui heɓay tun hay ɓe sikki ala fa kasa li annahu ghalibum saabu allah ko foolɗo la yuhlabo fooletake zuntiqamen jollette min adaihi immorde e ayɓe makko ɓen fil ayati no aya ɗo wa idum kambalil musrikin wonande ɓe sirkoɓe wa waɗum e fodore moƴƴere lil muminin wonande gonɗiɓe allah subahana taala ɓen ɓe make en darɗon non alhamdulillahi rabbil alamin jarnama fota aray tigui tigui on e heeɓiɗo kadi halfere mettude manditaɗe layudamu ndeɗo toñatake aray ndeɗo dey ne weeli yejjitude moƴƴa ko noon wonde say kisa en noon yejjitata sumo de koy jarama barka jasakumllah waleykum salam wa rahmatullah jasakumllah hande ko sappo e jeetati aray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen natande ɗeɗo deftere soir min hayatul sahaba are nde tawde ɓeɗo famugol fi ɓeɗo sahabaɓe ko hunde nde tawi inde wondani e nafoore moolanade aray koyen wakkilo janggen faamen gollitiren ko ɗum ɗo woni nafoore ɗan ɗo gurnan yo allahu o newnan en ɗum allahuma ko ɗum karama ko men ɗo duwanto en sowno o sowno yo allahu on faamin en o arsika en gollitirgol aray koye wakkilo aray dey en toro allahu subhanahu wa taala yo arsiko en ñambugol ɓeɗo sahabaɓe aray allahu subhanahu wa taala moƴƴireji makko ɗin iɗi ɗuuɗi iɗi yaaji aray tigui tigui on koyen wakkilo inchallah ɗo wawi continde miɗo ɓuuri taƴinade woɓɓe yi dare siɗem feppi minni ko wala gadi so allah fuɗɗitoto yiyama sappo e jeetati yiyama allah on yoɓu usage isa ko ɓuuri e moƴƴude e joddiɓe moƴƴinani hen nde ɗo deftere ka ɗuma ɗo lobba moƴƴa inchallah aray golle mabɓe ɗe dokken lobba jarama nam bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام من تبعهم إلى يوم الدين وبعد هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا توكت هذا درس من هناك صور من حياة التابعين جنگ في قصة أنس بن مالك الأنصاري andi fewde buyno woodi inde malik ɗon noon ko sahibe rasul sallam so hay ko alansar yankejo kono ko tawi ko tawi koma madina est ce que a gollani rasul sallam oɗo noon allah askima wuudugo e rasulu o gollanima duuɓi sappo
o wi ɗum fof hayinde wotere nulaaɗo felali mo o gottawali o golli golle o inni ko henɗum gollanɗaɗe golle o waɗali o ronkali golle o inni ko haɗi gollaɗe ɗo golle nam o wi walaqad dalla gonɗi wonti Anas bnu malikin yaishu ma zicra ɓe wuura wondude e jantore andutugo rasulillahi salawatullahi wa salamu alayhi mamtaddat bihil hayatu koko gurda makko ɗan wuuri fof tusoro onte rasul sa sallam ɓawa heɓno duuɓi ko ɓatti ko garda masano no yawta temedere e seeɗa no fawi temedere seeɗa ko Allah atakimo duuɓi fa kana ladike sadidal bahajat ko tiiɗuɗo weltare bi yawmi liqaihi ñande horno e rasul sa sallam sahiyat dam ati ko yuppo gomɗi ala yawmi ñande firaki hiɓe sertuno kasira taraddidi hewɗo ruttinagol fillinagol li kalamihi yewtere makko ne yewtere ko rasul sallam nde harisa mo rerɗuno ala mo tabaatihi e jokkugol mo fi afali ka golleli makko wa aqwali ka konguɗi makko yo hibbo mo yiɗino ma a habba ko laaɗo yiiɗi kom o yakkata mo aña kadi ma kariya masala mo yiɗa ko laaɗo yiiɗi himo aña ko laaɗo añi wa kana laatike kanko oɗo sahabajo aksara ko ɓuri hewde ma yaskuru ko antata fino laaɗo o janto min ayami e ñalɗe makko ɗen ko yawmani ñalɗe ɗiɗi ñalaɗe ɗiɗi yawmo liga hi ñande o hawruno en laaɗo sallam ma a huwonde makko aw walla maraten ka lawol aranor ɗum onte noon nde ñande wa yawmu mo faraqatihi e ñande ɓe sertuno masala ñande laaɗo feƴƴinno yawmu mo faraqatihi lahu wa akhira marratin ɗo woni sakkatoɗo ñallal ngal ngala ñalla ñande ɓe hawruno ngala ñalla ñande ɓe sertuno fa ida zakara al yawma so anti al yawm al awwala aranal ngal saida bihi o fowto o malire ngal ɗon moƴƴa ko wante ko wantasa ko ɗum woni o ɗiwta o softa wantasa asala wawi so ko goɗɗum urnade urengol hakkita wasa ukkoma inte wantasa wa ida hatara si joli lahu wonandemo alyawmu ñallal athani ɗimmal ngal intahaba ko ɗum woni o wulla baka o fesa o abuka o wullina waɗa yimɓe ɓen wulla man hawlahu min annas tawi mawɗo no wulla an kadi to tawi aji ɓato e man ka toujours ko ɗen anteno ɓan laaɗo feƴƴin toujours ante ñande laaɗo nattuno madina ñande ɓe yitno nden e ñande ɓe feƴƴinno nden wa kasiran ko ɗuɗɗo ma kana yaqulu ko weno laqad ra'aytu nabiyya gon ɗi mi yi annabijo alayhi salatu wasalam yawma dakhala ñande o nattuno alayna ka amen ɗum ko madina munawwara holli wonde ko lansade ko woni ko amen ɗo komo madina munawwara ko ɓuri moƴƴude ko ɗoli wa ra'aytuhu mi yiɗima kadi yawma qubida ñande o tama minna junngo amen masala ñande o faati fa lam ara mi yi al yawmayni balɗe ɗiɗi yusbiha nihima nanduɗe ɗeɗo ɗiɗi o yaha ñalaɗe nannademo ɗeɗo ɗiɗi fa fi yawmi dukhulihi l madinata ñande no laaɗo nattuno madina adda a fiha daygini nden toon ɗen kullu shay'in kala hunde jalbi hakke welo welo wa fil yawmi llasi ngel ñallal awsaka fiingal wattimo an yamdiya nde o yahata ila jiwari rabbihi kawtirgol e joom makko aslama fiha niɓɓiti kam saare matano kullu shay'in kala hunde kadi suno ngo naata e saare nden kala mo yiɗa hara no ani no an noon ɗum ɗo fatuni maɓɓe adno no molnaɗo jarabo e molnaɗo sabunala woɓɓe murtuno few inni ɓaɓe feƴƴini kal ittata jakka woɓɓe inni juulata sendita pecce pecce ɓawde ɓe jaɓɓano islam ɓalnaɗo faati koɓe faala murtude conseil sedna Bakar Siddiq ƴetti décision haɓugol ɓeeɗo donc ɗon Allah subahanahu wa taala hokkimo kutu hande kadi tawa tigui tigui on nulaɗo feƴƴiɗi kono noon mo acci janganakoɓe makko ɓen acci aldina kan yeebo ɓe darti ɓe ɗum huffage ɓurana boyi waranoye ɗum ko inte hadotul murtad murtunoɓe ɓen dartino darde molnade kono Allah subahanahu wa taala on o hokki jongonga doole o hokki sahabaɓe tabbutuɓe islam on doole hande kadi ɓe darti murtuɓen kadi woɓɓe ɓen tigui tawima ɓe jaɓa yiiɗi añi
wa kana laatake akhira nasratin sakkitorde darɗe nazartuha ilayhi eɓe darno e muɗum nulaɗo yawmal isnaini ñande tenere nden hina kusifati sitaratu nde huncano wirngallo ngon masalan ɓa on suumitama wirngallo ngon an hujurati ka samru kaɓe beeli ɗon fa ra'aytu mi wajhahu yeeso maɓɓe ngon ka annahu waraqatu mushafin a sikkay ɗerol woni kaydi qur'an a sikkay ko ɗerol qur'an mushaf waraqatu mushafin wa kana nasu laati yimɓe ɓen yawmaji nde ñande gufan no dari halfa abibacrin ɓawa abibacrin yanzuruna ɓe ndaara ilahi makko wa qad kaadu gonɗi ɓi an yattaribu nde ɓe ɓittodirta suno ngon ɓe dimboto kala no liiƴora ka woni ñande taw sikko sama kala noon on namlaɗo fatike fatnulaɗo nanda e goɗɗo ko ɗum kamɓe kadi ɓe inni ɓe makinaɗo no maki kala mon heɓuɗo masibo yo andu to fi an andi juɓe ɓen heɓali anulaɗo heɓatanulaɗo joni noon ɓe andu ɓen ɗum fatinoke joni noon kala fataniɗoma e andu ko ɓe ɗa ɓuuri mawde fati ɓen fof muñitoro ɓen ɗon haare on te ɓernde ma nde yahoy rasulullah sallah sallam afdalul halq ala itlaq hakaza o wi fa ashara ilayhim sappaniɓe aboubacrin anisbutu o wi tabite deƴe summa tuwaffiya refti fati ar rasulu alayhi salatu wassalam mo jam e kicci woni mum o fi akhiri zalika al yawm e sakkatade ngal ɗo ñallal fama nasarna men darali mansaran darɗe kan laatiɗe ajaba ɓurde hawnade ilayna amen min wajihi sallah sallam hina waraynahu saga men surno o turaban ka mbullari ɓamen suumimo ka mbullari ɓe suuminlaɗo allah on ɓe wattinimo ɓe darali darɗe o hawniɗe ka guesa makko wona ɗum noon kana ajaba ilayna min wajihi sallah sallam hina waraynahu turabahu non ko ɗum waɗi ari ɓuy falama ɗon andi si masibo ari haqqille ɓuydirte e maɓɓe ɗon haɗa ƴetti kaafo kala inno ɗo laaɗo feƴƴini taƴetande makko nde haɗi ɓe andaki ɓa noon ɓe arti sike koɓe faati tawi nulaɗo saydna aboubacar sidi kadi tawi no woɗɗiti tawi ɓe woɗɗiti sade ɓe ari ɓenndi nulaɗo fatiki kala laati ɗo ko mouhammadou rewata yo andu rewtede makko maayi kala laati ɗo andu ko allah woni rewetede makko on haray dow allah makko ko wuurɗo mayata jangge ɗon ayaji ka alimran to ɗen on tumanna buy on tuman ƴettiɗi ayaji hay buye jiɗi fiɗen ayaji ɓe arti buy arti tabiti on tuman wala kadi daa rasulullahi goni noddinaɗo on allahuma ɓe noddi salawatullahi alayhi li anas ibnu malikin aksara min marrati masala ɓe duwanike mo nda duwanike oɗo ɗen sahabajo nte anas malik laabi boy aksara min marra wa kan latike min du'aihi no jeeya du'a nulaɗo lahu wonande mo ko nulaɗo duwanimo inni allahuma yang allah irsuquhu arsku o suka malan jawdi walla dan e ɓiɓɓe wa barik lahu barkiranamo kadi majji andi hande no wodi mara ɓiɓɓe boy e jawdi boy kono est ce que yo barik lahu no nder ton almubarak sike ɓiɓɓe ɓuyno mara hannde kono si a yehi jooni cuuɗi tawata ko ɗaɓɓiɗo no huwondirteɓe ko wiyete islam tawa on yaltoye tawa probléme ala ɗuuɗata tawi noon jannaka andinaka ko dagi e ko harmi ne aka neydi islam dayre tode so tawi noon neɗiraka ko dagi tode est ce que ɗum jaɓayde manade par ce que si tawi woni koko jatta eko wippa ɗum neyira bamma kaɓe to ha moƴƴata sakko otoje jatta mbuuɗi junngo yimɓe sofere ɓe ko nande ɓuɗo adda ma wonɓe kadi ɗuman ɗo ɗe jatta dolle njulaɓe adda neyira on soode tew manono neyirama naɗo maki kullu lahamin nabata ɓe haramin fal naworu awla bihi kala tew neyirago ko harmi ko yite ɓuuri hande ɗum ɗum famodirta e ko neɓaɗo manede ko joni noon allah wiyanimo allahumma rzuquhu mallamo waladan wa barik lahu abou hurayra kadi kamɓe lalli duwanimo fi gandal abou hurayra ko rasul duwanimo ɗum kadi heɓuno ka heɓanoki heɓino ka ɓeɗo kadi ko ɗo zalika ko nula duwaniɓe
وقد استجاب الله قل الله جابني سبحانه وسنة ونني دعاء نبيه أن بعد ما كن عليه الصلاة والسلام مجمع كسرمون فكان لاتك أنس أكثر الأنصار معلم ولاتي برب مرة جود الأنصار ينكب بفند مك وأوفرهم برب تيمو دقات زورية بيبه حتى ها إنه كان قرآن من أولاده مر مكو وحفظتي تأندر مكو ما يزيد بيدي على 100 تمدر non sikki ala so tawi won andi gorko heɓa ha neeɓa joni noon so tawi heeɓi duuɓi buy kadi a jibinde ɗama taniraɓe ɓiɓɓe worɓe e rewɓe fof no jibinde ɗum ɗuuɗay ka saabu tembe noon ɓurɗo tagore ko duwanike ma wa qad barakallahu lahu gondi Allah barkinanima fi umurihi gurdam makko ɗan hatta asa ha o wuuri qarnan kamilan giral timmugal qarnan a fawga ho sengodo muɗum salasatu sanawati duuɓi tati duuɓi temedere duuɓi tati ɓeɗo wi donc heɓi duuɓi wa kan laadike ana surat ridwanullahi alayh wele Allah woni maɓɓe sadida arraja ko tiiɗuɗo jortagol ati nabi sallam wonde laaɗo tefanemo lahu yawmal qiyama mo tañƴini wonde laaɗo tefanemo tamo yawmal qiyama fa kasira no heewi no ɗuuɗi ma kana yaqulu ko laatimo wiya inina min la arju min tañƴini an alga nde mi hawrita rasulallah sa sallam fi yawmal qiyamati ñantaga fa aqula lahu mi wiyanamo ya rasulallah haha huwaydimuka unaysun ko ngel ɗo woni kurgadol maɗa ngel unaysuni ɗo fayde lanni o ñande tañƴini mi yiɗi naɗo ñande tangam daro yeeso makko minna ya rasulallahi haha huwaydimuka ko kurkadoel maɗa ngel masalan gollowe ma ngel nu unaysu kanko ni lannitne ka haccen walamma marida nde nawnuno Anas ibn Malikin maradal mawti nawnade mbaru qala li ahlihi o wani makko ɓen o wi laqqinuni longinela la ilaha illallah muhammadur rasulullah o wi longiloga ɗo konngol ɗum ɗo tan no holla haqqille makko no tabiti ka ɗi duuɓi fof ko heeɓi tawi mo wi andi innugo la ilaha illallah aɗana yo tinnine kanko timo inna yeeto andi andi o longinelal ngol o konngol holli wonde manala yaado e haqqille makko ɗen ɗum kadi ko nema goo noon ɗum kadi ko nema jeeyaɗo e nemaji goo ɓugol haqqille ɗo ɗo yaada e maggi tawa ɗe ƴettaka ado makko tamo andi koni huwde o wi longinela la ilaha illallah summa reftude dalla wonti yaquluha mo wiya ngol ɗo konngol hatta mata ha ɓe faati o kadi awsa gonɗi o wasike bi usayyatin e cap ko ɗum e tuggorkum ma cawum sakiratin fanɗukum kanat laatino ko laatano rasulillahi sa sallam min bi an tudfana ma'ahu wonde ko ubbide makko ka kaburu te ko naaɗo jeyno kum ko wat kanko e makko mo faño o faala ɓe surde o wasi ɗum fa woodi addu kum waɗano bayna janbi hakkude becce makko ɗen wa gamisihi e kasange makko ɗen masalan dole ko makko bon kasange hani an yo newano li Anas ibn Malikin al ansari ala ma asbaha llahu e ko Allah wirfindini alayhi makko min hayrin morre moƴƴere masalan ko Allah hebbini e makko moƴƴere fakadi asa gonɗi o wuri fi kanafi e dankande ar rasulil azami sallallahu sallam asra sanawati duuɓi sappo kamilatin timmuɗi wa kan laatake salisa isnayni ko tammo e ɗiɗo ɓe fi riwayati filla ko hadisi naɗo sa sallam kuma ɓen Abu Hurairata wa Abdullah ibnu Umara ko ɓe woni yeeso makko ko fillagol ɓe tumɓuɗimo fillagol hadis kankon tammo o jasahullahu Allah yuɓatuma howa wa ummuhu kanko e wima makko alkhumaysa'a anil islam ga islam wal muslimina julɓe khayral jaza ko ɓuri moƴƴude e joddi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum shukran jazakumullahu khairan ustaz o weltanama on jarnama haray musidɓe ɓen kadi ɓe weltani ko moƴƴa haray ɓe weltori darso on fota kono koto Boubacar en no ga ɓe salmini on ɓe weltani ko moƴƴa koto Boubacar ka haalen gonga haray tigi tigom ɓe buuye maɓɓe hino ga koto men tanu bari kam no ga ɓe salmini on ɓe weltani ko moƴƴa e buuye maɓɓe no ga limtatako fof mum haray tigi tigom ɓe weltike inchallah barakallahu fik Allah weltana Anas ibn Malik al ansari سابقون الأولون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا الله سبحانه وتعالى ومبي إن للمتقين تبتين ونهلوا بالله بمفازا مالوري عندي مفازا نوي لاديجي ngese jonum inna lil muttaqina mafazan woni ko wete malore hadaiga zarden jiwa anaban e inabuje wa kawaiba don andi hadaiga soni hadaiba oden wa anaba wattama anaba holli inabuje no der ton kono na dum tu wonto biske ko dum hadaiga on dimje ko kan ton harna inabu on ko woni wa anabat sinama hadaiga ko addi kon taw hare dimje den buyno nder to jon noon nde tawno inabo on e o tamaro kamɓe ko ɗum annda ka leyɗe arabe ɓen ton ɓura andede hay goɗɗum ton o wolal toon fi mango o wolal toon fi piya ɗulle mo anno fi ɗum kanko Allah subahanahu wa taala kono so woli fi piya ɓe anda piya ma ɓe anda mango ton haytno toon haɗa ɗuuɗa ko ɗuuɗi kom ɓe wolete fimu toujours ko ɗum way tawno ko nakalan tamaroje anaban ena boje ko ɗum ton hadaiga zarden jiwa anaban ena buci wa kawaiba wiyete resen kom e jiwɓe atraban goreɓe kawaiba jiwɓe atraban ko ɗum woni yeruɓe wa kasan e weeru hoy dihaga an heewi koye beere nden ɗon beere toon nden no dagi kono mo yari nde ga no yarata nden toon sinara o tuubu ado mayde jon noon so wonti tuubi o laɓɓini dewal makko ngal Allah subahanahu wa taala jaɓanima bonneji makko de ko waɗi ko toon noon beere nden toon ne haare ɗon nde toltana natoɓe aljanna ɓe wa kasan dihaqa andi kasan ko tasoyi dihaga an heewi koye beere la yasmauna ɓe nanata fiha toon lahwan konnguɗi mere wala kisaban wona fennede on yarata toon no beere na haqqille makko ɗe dirta jasa an ko joddi min rabbi ka immade jeeɗuma on ata an dokke hisaban yonoje kadi rabbi joomi rabbi samawati joomi kam joomiraɗo kam mboli wal arde e leydi ni wama baynahuma kala koni hakkude majji arrahman kanko wiyete huuɓa yurmede tawno noon yurmede makko nden no yonde julɗo kefere karna ka enen so ko enen on tun sago meɗen ko julɗo tun heɓayno ko kelɗi ka kanko no ɓa kanko tagui fof ko ɗum huuɓa yurmede goɗɗo fuɗɗede oɗo ila taga yeddamo ha hewta ka o maya o wiya la ilaha illallah o Allah yaafomo Allah yaafomo so tawi woni laaɓi ka ɓerde makko ete huuɓa yurmede fuɗɗa e labi mbiyaki gueɗe ayde wotata inna la ilaha illallah a juulali a janggali a haala haja ko Allah faala hatta okkode joni dépense maɗa on ɗum fof noyni mo huuɓa yurmede rema julɗo rema hawnaki antode ɓurama ko moƴƴi ɓura ko moƴƴi nde tawno noon adduniya sijinol mu'min wa jannatul kafir julo ɗon hawnaki oɗa ɓuure ɗum holli fi a heɓal ɗo wonde hollali wonde a heɓali ɗon andi ari e hadise nene Aisha radiallahu anha ɓe maki wonayno lebbi ɗiɗi yiite huɓaka ka maɓɓe ɗon andi Urwat bun Jubayr o landinelo sallama o landi seeɗe nene Aisha ko hen ɗum ñamen ɗon on tumanna ɓe maki ko aswadayni ɓaleji ɗin ɗiɗi maki ko hen ɗum won ɗum o alma u wat tamar ko ndiyam e tamar ɓe ñamayno aflalu halq lebbi ɗiɗi haɗa ɓe sagginali ɓuuri heɗa isan o joni ko mantorɗa fi ɗa marɗi ɗo cuuɗi ɗa ɗamari cuuɗi to ɗamari hiɗa yoɓede to ɗa wonni ɗum jaka yida yaada ka ɗum hol lawonde mannal puisque si ɓe faalanoɓe tuyno ko ɓe fake makka fof wonteno kanŋe ɓe faalano kono na ɗum ɓe faala ɓe suɓi to ko ɗum Allah wi to ɗen wala al akhiratu hayrun laka min al ula wala al akhiratu Allah wondi ɗon wallahi laakara on hayru laka ɓuuri moƴƴande mano laaɗo ndi aduna on i donc annoon sa suɓike ga a sikki ɗo joni a ɗaɓɓi ɗo a mahi ga ronki mawde to ɗen kono ɓurnaɗo on dogo to kanko Allah yi ɓuuri moƴƴande mo annoon tawi ko ga fa Allah ɓuuri moƴƴande ma di to jokku ga acci a dina maɗa kan on sa tawa siko kono jokku ga ɗen on tun acci a gollugol fi ko taw ya to ayo naam ko ɗum wayni walla sawfa yu'tika rabbuka fatarda pellet sawfa ko Allah ko pellet okkete joomum ma ha weltoɗa
on aya o on aya welnaɗo moƴƴo ɓa on aya ari walla sawfa yudika rabbuka kanko de o weltota ko ha tanki adem gonɗi ha julɗo tanki julɗo no ka yiite ɓerde makko ne walaki ha o yalta so yalti yande kadi ɓerde makko nen aɗano tabiti ko ɗum waɗi yawmal qiyama kala ko wiyete ko nafsi nafsi kanko ko winata ko wiyete ko ummati mofti hande mofti hande kala ko hoore mo andi kanko mofte makko ɗen annimo o tefaneɓe jooni noon haaray ko jama watta yilli moƴƴa hara ɓe subaki ga on tumɓe terto to ko lutta kon to joni noon jazaan min rabbika ataan hisaba dokke yonoje rabbi samawati wal ardi jon kam muule leydi ama baynahuma kala woni hakkude ɗiɗo arrahmani ko lanɗo humɓe yurmede allah subahana taala la yamlikuna ɓe wawata min himre ɓe ko hitaban yewtere yawma yaqumu ɗon kadi komo newnani wo yewtata haɗa goto wawata gestina kanko ene yewtu ko anda ko wole wawata wolde yawma yaqumu ruh ñande daroy seydna jibril wal malaikatu ɗo ko taksisan anda seydna jibril ko malaika ɓe jeeya tawno noon kanko lanɗo mabɓe toon kan kadi kanko ɓuri laami ɓen toon fof o hertana ɗo ɗen tasrif allahu wal malaikatu saffan malaika ɓe no saffini la yatakallamuna ɓe yewtata illa man koyna on asina lahu mo newnani ɗum arrahman allah o huuɓa yurmede on wa qala on say on ti wowla sawaban konngol ko gonga wala konngol gonga kadi fenande woltake toon zalika al yawmul haq ngal ñellal ko gonga walla noon ko gon kadi wolte makka masalan ko aray ngal tawa sikkiɗo ɗum zalika al yawmul haq sikki ala ngal aray ngal ari kadi ko gonga wolte toon pena ala latum fa man saa on mo yiɗi ittahasa jogi to ila rabbika jogi makko ma abaru torre moƴƴere o jogo kalimatu la ilaha illallah woltitan ko konngol ala so ko en ɗum inna menen anzarnakum mi wajori on azaba lette qariban ɗe woɗɗa oɗona kullum ayati ho qarib aroje yawma yanzuru ñande daroyte almar o neɗɗo ma qaddamata ko arni yadahu tere makko ɗen no anda na juuɗe to golta ko ɓa juuɗe ɓurta gollude ko ɗum juuɗe waɗa ɗo kono kala ande na juuɗe yarete ka yata kombo yata ka golta ɗon juuɗe mum ɗen koye ɗon yahude si yewteyama toon kadi na juuɗe darata ko guita ɗen ɓewtata ɓen kadi ko jentoto na guiɗe jentoto ko noppi ɗin ɗum kala no mari rewle mum noon kono tawno ɗe golle ko juuɗɗen ko feeñi kon kala ko ɗen pirta goɗɗo ko ɗen defandata hoorema présenta ɗo ma présenta ɗo yawma yanzul mar ñande jaari neɗɗo ma gadde matta ko arni yadaw juuɗe makko ɗen o yaqulu kafiru hefere on wiya ya laytani e jalla an kuntu haɗa mi laatun turaba mbullari haɗa mi o tagano kam mi ari aduna mon haɗa ko mbullari ma bete mon ta mbullari nu haɗa mi mintittanoke haɗa ummital ala ɗum ko so yonti yii golle makko bonɗe ɗe o yii ka o fokkiti ɗon ten ñande noon haɗa ene pota ɗum ni sende ñande naam o wi ko ɓuri ko ɗum waɗi so ɓenni ko ɓuri bonde nin so fof ko ninsugol yawmal qiyama saru nadamat a nadama yawmal qiyama gayɗa ni sa joni jokka goɗɗum ta moƴƴa tertoɗa fe jokka goɗɗum ɗon ya lawol fewya fe totoɗa tuuba toon noon so wonti laawi kede tigui tigui soko to soto nage at sumbaɗene fi malaikaɓe no jangge jante maggol makkete musulma o inni wannage ati o wondiri malaikaɓe wippiteɓe wonkinji heeferaɓe hargan hakkide wipputude hargan o ɓeyni ɓe yoolaɗi ka nder ji lette hargan wonna so tawti o wondiri malaikaɓe roytayɓe ma ɗoofayɓe ruhuji gonɗinɓe nastanno newori o andi sanoɓe nayyi ɓen no woodi ɓoggol no ɓe hudango hoore metta firtude hara ɓe rosi awa gasi awa joni onon kon fulɓe woɓɓe no ɗon ɗon no nana haala ka moƴƴa royti ɗon andi ɗum ara ɓe rosi no metta firtude joni noon ko ɗum woni nastan on roytugol aɗa royte fa gasa sa royte a royte ɗum woni wasabi hati wondi malaikaɓe kadi taƴitoɓe hakkude leydi e kam saabu han hakkille taƴude fi yettingo yamiroji allah subahana taala o naal sabbi hati o naal subinatoɓe ɗo ko saabi hati taƴitoɓe ɗo way so fuɓoto woni hakkude leydi e kam ɓe jogui kamɓe taji mabɓe ɗi fa saabi gati wondi malaikaɓe addudeɓe naɓgo ruhuji ɓeɗo gonɗinɓe allah ko aljanna saabu gan addunirde kala aɗo kañum addoto hewtoyde naɓgol ruhuji ɗin ko aljanna fal mudabbirat o wondiri malaikaɓe
toppitiɓe amuram fiyake mo Allah subahana yamiri ɓe on yaman tarjuful rajifatu ñande wurtadu aranuru ndu jattaba o ha jokkita no radifatu ɗimmuru ndu hikkinde ɗon ndu joni noon sedna asrafil so wutti kala ko woni ka hoore leydi maaye kala maaya bijinillah e ndugay Allah aranuru ndu so wutti ɗimmuru ndu kadi kala woni kon gambuɗoji foppo immoto yalta ko ɗum ɗiɗo ɗi o yewma tarjuful rajifatu jattaba o ha radifa tagarda mari golle ka eyo so wutti ano aranuru ndu ka gutufal maaye ɗimuru ndu maaye ɓen immo ulubu ɓerde yamajina ñande wajifatun ko hulɗum abo saru ha guite majje on khashi'atun ko hoyɗum hoykini no jooti kulol yaquluna ɓe innana mene lamarduduna min artay kadi fil hafirat e gurdan ngo e gurdan kesa mbawde men maayi a isa kunna sima laade ke isa man ƴiye nakiratan wuɗuɗe ɗi kiɗɗe wuɗuɗe hara men wonta ɗi immintina kadi kaalu ɓeyni tilka on say isa tilka ɗum ngol immitago isa nden say kata tun ko ruttande hasatu ninse ɗum ɗo ko konngol yedduɓe mbiyentano a ɗum ko konngol aɗa ko immitagol ninse noon konngol yedduɓen ni kono ɓe wiyata Allah noyin fa innama hiya andu ɗum sajratum wahidatum ko haacango wotoro fa example tawi kamɓe bisso hayrati ɓe oɗo nokku o ɓeyni bisso hayrati haray ɓe hirkinjini ɗanago ala ɗum ari fo e firoji ni fa example bisso hayrati ɓe nokku ɗum o ka ara firo ara noon gon ka motodirte ɗon ka mofturu on ɗon nokku hal attaka yalli arima hadisu Moussa yewtere fi annabi Moussa so naadahu nde noddunomo rabbuhu joom makko on bil waadil muqaddas ka nokkure seninde tuwa tulɓere nokkure laɓɓinade o noddimo kanko Allah subahanahu wa taala noddi annabi Moussa asudana alhamdulillahi rabbil alamin jarama fota oustage haray o weltanama on jarnama yo Allah subahanahu wa taala yoɓɓon ko ɓuure moƴƴude joddi o malla en o hissina o famina en ko wonɗen e janggude kon arsuka en gollitirgol o koren kala ko nafata en aduna e lahira ganda en kala ko lorata en aduna e lahira o malla en o hissina en ara o weltanama on jarnama o sage ha ɓe buyi e mabɓe yiɓe ga yiɓe weltan fota fota aywa ara ɓe buyi ɓe inchallah barakallah jasakumullah khairan aɗa ko ɓeydi bakke lagos tinnoɗen kala ko wontirɗen dina kan hara fijirali jokke hamere taga meɗen on ɓa Allah subahana taala la yukallifullahu nafsan illa wusaha o fawa e len ko nayiru taga meɗen on ko kala ko waɗi e meɗen mo andi programme meɗen on donc aray ɗemen Allah subahana taala yo nena en gollugol ɗeɗo golle daiman haray arsuko en kadi e ɓandugo jima julɓe en alhamdulillah rabbil alamin jarama fota barka ara weltanama alhamdulillahi rabbil alamin jarama albarka haray musidɓe julɓe tedduɓe mi weltani ko min jarni on fota nde tawde haray janggugol men kaɗo dina fama gollitira haray ko nafoore molnade woni ko wondi en haray tigui tigui on woni welo welo molanago hande kadi buyi e meɗen tawama oɗo darsa haray gawo towo haray tigui tigui on fof no weltana yo Allah o weltano en yo malno yo hissing en yo moƴƴinan en fiya kuji ɗi yo okkoren kala ko nafata adne lahira non inchallah والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عائشة رضي الله عنها ولا لون مكة من عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها nam musidɓe julɓe tedduɓe haray ko welo welo molanago woni ko wondi en haray ko torodirɗen jeejidirɗen ɗon wakkilo ngol ɗo janggugol wakkilo ɗen famugol ngol wakkilo ɗen kadi gollitirgol ngol nde tawde fannima hiɗen e ɗum ɗo haray ko nafoore molanade woni ko habbiɗen ko nafoore molanade woni ko heɓoyɗen
haray noon koye wakkilo musidɓe julɓe tedduɓe haray ko torodirɗen jeejidirɗen koye wakkilo janggen koye wakkilo faamen koye wakkilo gollitiren ɗum ɗo si tawi no newani en haray ko moƴƴere moolanade woni ko marɗen haray noon wattane yilay ɗum watta en jaɓu wiwde en ala tan hande no ɗuuɗi wonɓe tromporde ngol ɗo konngol wiya kañum ala tan no jangira haray ka heɓanɗen tan ñaama yara ɗon wakkiloɗen ɗon heɓanen kañum kadi tan ngol ɗo janngugol meɗen haray ɓattagol jento ɗiɗo darsuji no mari nafoore e yii premier darsu moɓe janne en on haray ka nde ɗo deftere nde wonɗen e muɗum oɗo honno sorminatu sahaba adu ɗum taw oɗo darsu taw mo jannguɗen honno nde ɗo deftere honno safatu tafasir e yi ayeje yewtaɗe ɗon ɗen haray ɗum ɗo fuu koyo wonan en tasakuye e mbaju haray wakkiloɗen moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe haray o image wonɗo yeeso mon ɗo ko image Bagnane technologie service on ni haray oɗo ko service créaɗo en 1995 ha wetango hande mo wakkilade no jama on janggira eno ɓe famira eno ɓe gollitira haray ko ɗum waɗi Bagnane technologie service on e lawol kisal on no wallitade moƴƴa fino famiron kaɗo dina eno gollitiron kaɗo dina no newri haray noon musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗiɗo numéro ji nottoton ka 664 33 06 56 e 628 08 87 07 haray tigui tigui on o weltanama on jarnama fota haray ko waɗi si ɗen acci numéro ji ɗin ɗo ko fi en andu haray ka wonɗo wo ka wonɗon duɗal ngal moƴƴinante on hara on janggay hara on finoto on dartay on rewtoto nde tawde noon ɗum ɗon si newanike en haray ko ɗum ɗo woni ko moƴƴani en ko ɗum ɗon kadi woni ko nafoyta en janggo haray yandi wakkiloɗen no janggiren eno famiren eno gollitirren haray ko ɗum ɗo woni ko nafata en haray noon on fuu moɗon meɗe weltani on fuu haray hande kadi buy e moɗon senike haray on fop meɗe weltani on du'ani on jarni on haray ko en wakkilo no janggiren eno famiren eno gollitiren ko wonɗen e janggude kon haray ko ɗum ɗo woni ko nafata en haray musidɓe julɓe tedduɓe min weltani ko moƴƴa min jarni on fota haray koye wakkilo moƴƴa inchallah haray allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓiri en ko ɗum kadi woni ko falana en haray on fuu moɗon meɗen du'ani o weltani on fota inchallah haray tigui tigui on koye wakkilo haray inchallah ko ɗo wonɗen e hattude en e saahaji are ɗiɗin kadi haray meɗen ngabbi appel ji mon ɗin ɗiɗo numéro ji heeɗi ka réseau sociaux kadi inchallah fi en wawa wakkilade no jangguiren yo allah on faami on arsuken gollitirgol wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin